हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो बे गोदान भिडिअनि गोदान कन्टेन्ट्सआ मा नोंथांमोना बेखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय प्रेस मिट बाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन। दिनैहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों आरो बे प्रेस मिटआवहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय गोबां खोथा फोरमायदों आरो मा हाबाफारि लागोन इयुननि समाव बिनि सोमोन्दैबो फोरमायनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेवहाय BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय दिनैनि जानाखि प्रेस मिट लानाय क'क्राझार प्रेस क्लाबावहाय बेवहाय एस'सिएशननिफ्राय नैबे खोथाखौ फोरमायनाय जादों जे BTRनि सोलोंथाइ बिफानाव LP आरो ME स्कुलनि फोरोंगिरि थिसनथायाव गेदेर केलेंकारि दङ। बे खोथाखौ फोरमायदों BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय। दा BTRनि सोलोंथाइ बिफानाव LP आरो ME स्कुलनि जानाखि फोरोंगिरि थिसनथाइ बेवहाय माबायदियै केलेंकारि जानानै दङ बा माबायदियै इलिगेलै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बेखौ नोंथांमोना दा फारि फारियै नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। गोबां केन्डिडेटफोरानो बेफोर खोथाखौ मिथिया, बबेहाय केलेंकारि जादों, मा हिसाबै केलेंकारि जादों बेखौ मिथिनो मोनाखै। दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिनोब्ला भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। आरो जानाखि प्रेस मिटआव जानाखि प्रेस मिट लानायनि भिडिअ अडिअ क्लिप बे प्रेस मिटनि जानाखि मिडियायाव ओंखारनाय बिनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना प्रेस मिटनि फुल भिडिअखौबो नायनो हागोन। नोंथांमोनहा बेवहाय दानिया नायदो नोंथांमोना 2021आवनो टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट जाखानाय पस्टखौ केन्सेल खालामना जेबो एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिफिकेसन होफिना लासेनो सिरियै बे 427 पस्टखौ 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरनो इलिगेलै रानखुमानानै होदों। दा बेयो जानाखि 2021आव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन बेवहाय गासिबो टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरखौनो एप्लाइ खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होदोंमोन। दा नोंथांमोना बेनि एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ नायदो। नोंथांमोना नैबेनि एडभार्टाइजमेन्ट कपिया बेयो 2021आवनो ओंखारदोंमोन 28 जुलाइआवहाय। दा बे पस्टखौ मा खालामखो, जिहेतु बे पस्टआवहाय साफ्रोमबो टेट केन्डिडेटफ्रानो बाव एप्लाइ खालामनो हादोंमोन, आसाम टेट हक 6 शिड्युल BTC टेटआनो हक गासिबो केन्डिडेटफ्रानो। दाना बे पस्टखौ मा खालामखो 427 पस्टखौ BTC गभर्नमेन्टआ उननि समावहाय बेखौ केन्सेल खालामनानै होबाय। बे पस्टखौ बेवहाय मोनसे इस्युस जानानै दंमोन, बेवहाय CTETखौ एलाउ खालामाखैमोन। दा CTETखौ एलाउ खालामैखाय CTET केन्डिडेटफ्रा बेवहाय केस होनानै होदोंमोन हाइकर्ट। ओमफ्राय बे हाइकर्टआव केसआ नाङै उननि समावहाय हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदोंमोन जे नोंथांमोना 6 शिड्युल मोनसे टेट पार्टिदो, बिनि उनावहाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एपइन्टमेन्ट खालामदो बेबायदि होनदोंमोन। दाना 6 शिड्युल पार्टिफाइ हाइकर्टनि अर्डार मथे बा हाइकर्टनि जाजमेन्ट हिसाबै 6 शिड्युल टेट पार्टिनायनि उनावहाय मा खालामखो बे पस्टखौ टेट केन्डिडेटफोरनो एडभार्टाइजमेन्ट होफिनाबालानो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फुरायै केन्सेल खालामबाय। केन्सेल खालामनानै दाना अलरेडि बे पस्टनि थाखाय 427 जानाखि SIU प्रप'जाल मोनखानाय बे SIU प्रप'जालखौ बिसोर केन्सेल खालामाखै। दाना बे केन्सेल खालामाबालानो जानाखि 1999नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरनो डाइरेक्टलि रानखुमानानै होदों, एपइन्टमेन्ट होदों। दा बेखौ खोनानानै BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव RTI मारिनानै होनाय जादोंमोन। दा नोंथांमोना बे RTI कपिखौबो नायनो हागोन। नोंथांमोना नायदो, नैबेनो RTI रिपर्ट मथे 427नि जानाखि एपइन्टमेन्ट जादों बेवहाय जेबो एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिफिकेसनखौ होखानाय जायाखै। दा बेखौ नोंथांमोना नायदो, नैबे RTI कपिखौ। बे RTI कपिखौ नोंथांमोना नायबानो मोजाङै बुजिनो मोनगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा इडुकेसन इडुकेसन सोलोंथाइ लानाय केन्डिडेटफोरानो जाथों बा सोलोंथाइ मोनै केन्डिडेटफोरानो जाथों, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिनो मोनगोन जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माबायदि सोलिनानै दङ जोंनि BTCआवहाय बर्थमान। दा नोंथांमोना नायदो, बे जाहैबाय RTIनि कपि। 8 नभेम्बर 2023आव मोन्दों बे RTI कपिखौ। बेखौ BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय होनाय जादोंमोन। बेवहाय BTCनि डाइरेक्टर मिस्टार JP ब्रह्म बिथाङा बेखौ रिप्लाइ होदों, बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिलनि जानाखि डाइरेक्टर। बेवहाय ओरैबायदि होदों जे जानाखि क्वेरिज नाम्बार 1 दंमोन, बे क्वेरिज नाम्बार 1खौ नोंथांमोना बाव नायनो हागोन। बेहायनो नोंथांमोना नायदो बेखौ फरायनानै। ओमफ्राय बे क्वेरिज नाम्बार 2 नोंथांमोना बे मोननै क्वेरिजखौल' फरायनानै नाय। नोंथांमोनहा टटेल 193 न'स अफ 6 contractual TET and 1999 teacher were regularized against 347 न'स। थारमाने 347 न'स LP सेक्सननि थाखाय बियो 347 न'स। बेवहाय 193 जना हाबदों बे पस्टआवहाय। टटेल LP स्कुलाव 347 हाबदों, ओमफ्राय 6 मान्थनिया 193। होमबा 193 347 193 माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनखो, बेवहाय 4
14 निफ्राय 9 थांबा 5 ओमफ्राय बेवहाय 2 थाबाय होमबा 254 जन 254 जन बेवहाय 1999 नि केन्डिडेटफोरा बेवहाय हाबदों अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे बेवहाय 1999 नि केन्डिडेटफोरा बेसेबां हाबखो जानाखि 427 नि एडभार्टाइजमेन्ट जाखानाय बेवहाय 254 जना हाबबाय ओमफ्राय 193 जना 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल जानाखि फोरोंगिरिफोर दंमोन BTC आवहाय बिथांमोना बेवहाय हाबदों LP स्कुलावहाय हाबदों बिथांमोनहा विदाउट एडभार्टाइजमेन्ट एन्ड नटिफिकेशन बिनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो बेवहाय बे जानाखि 347 आ बेथ' LP स्कुलनि ओमफ्राय दाना एमइ स्कुलाव बेसेबां हाबदों नोंथांमोना नायदो एमइ स्कुलावहाय टटेल 80 जन हाबदों आरो बे 80 जननि गेजेरावनो 63 जन बा 63 न'स केन्डिडेटफोरा 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल जानाखि टिचारफोर दंमोन बिथांमोना हाबदों 63 जना 80 आव ओमफ्राय दाना 80 जोंना टटेल 80 दंमोन एमइ स्कुलावहाय होमबा एमइ स्कुलाव 80 जननिफ्राय 63 आ जुदि 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल हाबदोंबा अब्ला 1990 निया बेसेबां हाबखो अब्ला बेवहाय 1990 निफ्राय जों बेयाव दानख'बानो मोनबाय बेवहाय 17 जना UP सेक्सनाव हाबदों 1999 नि केन्डिडेटफोरा अब्ला नोंथांमोनानो गोसोआव सानदो जे 1999 नि केन्डिडेट आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएल टिचारफोरा माबोरै 427 पस्टआव हाबखो 427 पस्टआव जायनोखि एडभार्टाइजमेन्ट जाखानाय पस्टमोन नैबे बेहाय रोखा रोखा लिरनाय दंखायोमोन आरो बिनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फुल डिटेल्स फरायजोब बेवहाय एनसिटिनि गाइडलाइन्स क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि गासिबो लिरनाय दंमोन बेवहाय टेट केन्डिडेट जानांगोन मेरिट बेसिसै बे सेलेक्सन जागोन एपइन्टमेन्ट जागोन बेबायदि दंमोन खिन्थु टेट केन्डिडेटफोरनि थाखाय जानाखि गोदान आसाम टेट BTR बा 6 शिड्युल स्पेशेल टेटआव पास जानाय केन्डिडेटफोरनो बेखौ सुबिदाखौ होआबालानो 1999 नि केन्डिडेटफोरनो डाइरेक्टलि एपइन्टमेन्ट होदों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ओमफ्राय नोंथांमोना दा नायदो क्वेरिज नाम्बार 2 आव मा लिरदों बेवहाय लिरदों नो एडभार्टाइजमेन्ट वाज पाब्लिश रिगार्डिं एपइन्टमेन्ट अफ 427 न'स रेगुलार पोस्ट नोंथांमोना बे 2 नाम्बार पइन्ट्सखौनो मोजाङै गोसोआव नायदो जे नोंथांमोना बेहायनो बेनि एन्सारखौ मोनगोन जे BTC आवहाय विदाउट एडभार्टाइजमेन्टबो एपइन्टमेन्ट होनाय जायो बा डाइरेक्टलि एपइन्टमेन्ट होनाय जायो नोंथांमोना बेखौनो सानदो जे BTC आवहाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माबायदि इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होखुमानाय जागासिनो दङ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ रावबो मिथियामोन जोंनि गोबां केन्डिडेटफोर दङ जे बिथांमोना स्रोदै बेखौ खबर लाखुमानायावसो बे खौरांखौ मोन्दों नङाब्ला RTIबो होनाय जानाय नङामोन बा मिथिनायबो जानाय नङामोन दा RTI होनायनि उनावहाय बे सोराङाव फैबाय दिनैहाय नोंथांमोना बे RTI कपिखौनो नायनानै मिथिनो मोनगोन जे BTC आवहाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माबायदि इलिगेल सोलिगासिनो दङ आरो बिनिनो क्वेरिज नाम्बार 3, 4, 5 दंमोन बे 3, 4, 5 नि जानाखि क्वेरिज बेखौ बिथांमोना दिनैसिमबो होनो हायाखै बिनि कपिखौ बे कपिया मोननांगौ आद्रा दंबावो बेसेबांबा गोबाव जालायलांबाय दा BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माबायदि सोलिगासिनो दङ जे RTI नि जानाखि रिपर्ट बेखौ 30 डेजनि गेजेराव होथारनांगौ RTI कमिसननि रुल्स हिसाबै RTI एक्ट 2005 नि हिसाबै अब्ला 30 डेजनि गेजेराव RTI नि जानाखि रिपर्टखौ फुल डिटेल्स होनो हायाब्ला अब्ला जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माबायदि सोलिनानै दङ नोंथांमोनानो बेखौ साननानै नायदो BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जोबोद लाजिथाव जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बियो ओरैनो एडुकेसन डिपार्टमेन्ट दं होननानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैनो मोनसेल' माने डिपार्टमेन्टआल' थानानै थाबाय दङ बेवहाय गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय जे जोंनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लायो बे जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना क्वालिटि एडुकेसनखौ माबोरै मोनगोन दा बेफोरबायदि जोंनि गभर्नमेन्टनि लेहेमिया खामानिनि थाखायनो दिनैहाय गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय गावनि गथ' गथायफोरखौ एडमिसन होनायनि सिगां 10 बार सानग्रोनाय जायो जे आंनि गथ'आ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोब्ला माबायदि जागोन गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनगोन ना मोना बेखौ सानग्रोनानैसो नायग्रोयो बिनि उनावसो गभर्नमेन्टआव होनो ना प्राइभेटआव होनो बेखौ डिसाइड खालामो दिनैहाय बांसिन प्राइभेट स्कुलावहाय एनरलमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव माने एनरलमेन्टआ खमायलांखो बेनो गुबै जाहोन जे BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ जेबो गुरुत्थ' होयैनि थाखायनो दिनैनि बर' बिजोंनि गभर्नमेन्ट बर' मिडियाम फरायसालिनि गुबै जेंनायानो बेनो जे BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव जेबो गुरुत्थ' होयैखौ जों नुनो मोन्दों दिनैहाय गाव गावनि गथ'फोरा प्राइभेट स्कुलाव फरायो लिडारफोरनि गथ'फोरा प्राइभेट स्कुलाव फरायो दा बेनि थाखायनो गभर्नमेन्ट फरायसालिखौ गुरुत्थ' होयैखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेबो जानो हागौ गुबै जाहोना बिनि उनावहाय आरो प्रेस मिटआवहाय मा बुंबावनाय जादों नोंथांमोना बेखौ खोनासंदो BTRआवहाय बेबायदि इलिगेल भाबै टिचार एपइन्टमेन्ट होखुमानायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो एडुकेसन मिनिस्टारखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायहरो लोगोसे बिनि सायाव रावबो जेबो एक्सन लायाब्ला हाइकर्टनि हेफाजाब लागोन होननानैबो टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय फोसावनाय जायो बेथ' नंखागौखा BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जानाखि इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होखुमानाय जागासिनो दङ बेखौ नायबिजिरनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगखौ खावलायनाय जादों बेवहाय जुदि बिथांमोना जेबो एक्सन खामानि मावाब्ला अब्लाथ' हाइकर्टनि हेफाजाब लाखानांखागोन
हाई कर्टआनो जोबथा मोनसे लामा बेनि उनाव सुप्रिम कर्टआनो जोबथा मोनसे लामा जेरावनाखि इलिगेल जादोंबा बेवहाय न्यायखौ मोननो हायो जोंनि साधारन सुबुंफोरा जोंनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा बेनि उनावहाय मा बुंबावदों नोंथांमोना नायदो जानाखि 1216 आरो 667 पस्टनि जानाखि एसआइइउनि थाखाय प्रप'जाल हरबावनाय दं बे पस्टआव जेबो इलिगेल खालामाबालानो फ्रेश टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो एनसिटि गाइडलाइन हिसाबै मेरिट बेसिसआव थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो नंखागौखा जिहेतु 427 पस्टआव इलिगेल भाबै जाखाबाय आरोबाव जानाखि 1216 आरो 667 बे पस्टआव जुदि आरो इलिगेल जाबावोब्ला अब्लाथ' हाई कर्टनि डाइरेक्ट हेफाजाब लानाय जाखागोन बेथ' नंखागौखा बेवहाय आरोबाव ओरैबायदि खोथा बुंबावदों जे 2023 मायथाइनि डिसेम्बर मानावनो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय मोनसे गेदेरथार धर्नानि हाबाफारि लानो थिरांथा लानाय जादों आरो बे धर्नानि हाबाफारियाव BTRनि मोनफ्रोमबो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जेरै एबसु एबिएमसु बनसु आक्रासु आसु ABBYSF आरसु आसु बायदि बायदि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखायबो लिंहरनाय जागोन एबा खावलायहरनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जायो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय जिहेतु स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन आरो बिथांमोना स्टुडेन्टफोरनिनो खामानि मावो बा एडुकेसन सेक्टरावनो बिथांमोना खामानि मावो बे हिसाबै बिथांमोनखौबो बे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौबो बे धर्नानि हाबाफारि जायनाखि डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो धर्ना लानाय जागोन बेवहायबो बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों एबा हांख्रायहरनाय जागोन होननानै BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय खावलायहरनाय जायो आरो फैगौ समनि जानाखि धर्नानि हाबाफारि बेवहाय BTRनि साफ्रोमबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा बे धर्नानि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामनाय जायो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना दा मिथिनो मोनबाय BTC एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माबायदियै इलिगेल भाबै एपइन्टमेन्ट होनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय आरो बेबायदिनो सिंजों सिं गोबां खामानि प्रसेसआव सोलिनानै दंगासिनो दंबावो खोमा बेखौ जों उननि समावहाय फैबाय थानाय समाव जों फारि फारि नुनो मोनबाय थागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जानाखि दिनैहाय प्रेस मिट होनाय बे प्रेस मिटनि निउसनि जानाखि ओंखारनाय प्रेस मिटनि भिडिअ अडिअ क्लिप बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां बेवहाय आं लिंकखौ होनाय जादों बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा NBNN बेवहाय होनाय जादों आं बेनि लिंकफोरखौ होनाय जागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसै थेंक ইউ সো বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু এই নতুনকৈ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো কি হয় আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আজি এটা প্ৰেছ মিট দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰেছ মিটত কি কথা উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা কি কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব ইয়াৰ বিষয়টো কোৱা হৈছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব ইয়াত মই পইণ্টছ হিচাপত এটা কৈ আপোনালোকক মই বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাওক আৰু ইয়াতে প্ৰেছ মিটত কোন মিডিয়াত প্ৰেছ মিট দিয়াটো ওলাইছে সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত গৈ মিডিয়াৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব বা প্ৰেছ মিটৰ ভিডিঅ' অডিঅ' ক্লিপটো চাব পাৰিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আজি প্ৰেছ মিটটো দিয়া হৈছিল কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আৰু এই প্ৰেছ মিটত BTR যোনটো LP এণ্ড ME স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী হৈছে ইয়াতে কেনেকৈ কেলেংকাৰী হৈছে কোনটো ছেক্টৰৰ কেলেংকাৰী হৈছে এইটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে মই সকলো তথ্যবিলাক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াতে 2021ত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে 2021ত এই 2021ৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত 427 পষ্ট আছিল এই 427 পষ্টটো টেট কেণ্ডিডেটবিলাকে সকলো টেট কেণ্ডিডেট আসাম টেট 6 শিডিউল টেট সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা আছিল কিন্তু এই পষ্টটো কি কৰিলে এই পষ্টটো বা এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেঞ্চেল কৰি যোনটো SIU এপ্ৰুভেল পোৱা আছিল 427 সেই 427টো টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক নিদিয়াকৈ মনে চুপচাপকৈ 1999ৰ কেণ্ডিডেট আৰু 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰবিলাকক ডাইৰেক্টলি এপইণ্টমেণ্ট কৰি দিছে আপোনালোকে এইটো চাওক এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে 28 জুলাই 2021ত এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু সেইটো সকলো মানে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কপিবিলাক চাওক আপোনালোকে ইয়াতে NCT গাইডলাইন হিচাপত মেৰিট বিশেষত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে দিয়া আছে চ' ইয়াতে উইদাউট টেট কোনো কেণ্ডিডেটক এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সুবিধা নাছিলে চ' এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেঞ্চেল কৰি দিলে BTC গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এইটো কিয় কাৰণে কেঞ্চেল কৰিলে আপোনালোকে এইটো শুনক এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ চিটেটৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া নাছিলে সেইকাৰণে চিটেট কেণ্ডিডেটবিলাকে হাইকোৰ্ট কৰি দিলে হাইকোৰ্ট কৰাৰ পাছত এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো বহুত দিন পেণ্ডিং থাকিলে লাষ্টত
হাইকোৰ্টৰ পৰা এটা জাজমেণ্ট আহিলে যে আপোনালোকে 6 শিডিউল এটা স্পেচিয়েল টেট পাতক বা BTC টেট পাতক তাৰপিছত আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোত এপইণ্টমেণ্ট দি দিয়ক এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু 6 শিডিউল টেট পাতিছে 6 শিডিউল টেট পাতাৰ পিছত এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নকৰাকে টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে সুবিধা নিদিয়াকে টেট কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট নিদিয়াকে ডাইৰেক্টলি মনে মনে উইদাউট এডভাৰটাইজমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ডাইৰেক্টলি 1999 কেণ্ডিডেট আৰু 6 মান্থ যোনটো 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছিলে সেইবিলাক মানে মনে মনে চুপচাপকে এপইণ্টমেণ্ট দি দিলে চ' এইটো বহুত এটা ইলিগেল হয় এইটো এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱা পষ্টটোকে কেঞ্চেল কৰি ডাইৰেক্টলি টেট কেণ্ডিডেটক নিদিয়াকৈ 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু 1999 কেণ্ডিডেটক কেনেকৈ সেইটো এপইণ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিলে সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইলিগেল হয় আৰু সেই ইলিগেলটো কেনেকৈ এইটো RTI ৰিপৰ্টটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে RTI যেতিয়া এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেঞ্চেল কৰি 99 কেণ্ডিডেট আৰু 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট কৰাটো শুনা পাইছে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত এটা RTI মাৰা হৈছিলে এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা সেই RTI ৰিপৰ্টত এনেকুৱা এটা লিখা আছে যে ইয়াতে কোনো এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট নিদিয়াকৈ ডাইৰেক্টলি এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছে আপোনালোকে সেই RTI কপিটো চাওক সেই RTI কপিটো ওলাইছে 8 নৱেম্বৰ 2023 BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যোনটো ডাইৰেক্টৰ আছে JP ব্ৰহ্ম সেইয়াৰ পৰা এইটো ৰিপ্লাইটো আহিছে বা এই RTIটো আহিছে RTI ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতে 5টা কুৱেশ্যন কৰা হৈছিল 5টা কোৱাৰিজ দিয়া হৈছিল এই কোৱাৰিজৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটো চাওক আপোনালোকে এই 1 নম্বৰৰ টোটেল 193 জন কেণ্ডিডেট যোনটো 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছিলে সেইবিলাক সোমাই দিছে আমাৰ LP ছেকশ্যনৰ কাৰণে টোটেল 347 আছিলে পষ্টটো আৰু ME কাৰণে 80টা পষ্ট আছিলে টোটেল এইটো আমাৰ কিমান আছিল পষ্টটো 427 এই 427ত এই পষ্টত এতিয়া 193 জন সোমাইছে এইটো 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু টোটেল আমাৰ পষ্টটো কিমান আছিল LP ছেকশ্যনত 347 ইয়াতে আমাৰ 1999 কেণ্ডিডেট কিমান সোমালে এতিয়া ইয়াতে থাকিল আমাৰ 4 আৰু ইয়াতে থাকিল 5 আৰু ইয়াতে থাকিল 2 চ' 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকে সেই 427 পষ্টত LP স্কুলত 254 জন সোমালে এইটো LP স্কুলত আৰু আমাৰ ME স্কুলত কিমান আছিলে পষ্টটো ME স্কুলৰ আমাৰ টোটেল 80টা পষ্ট আছিলে ME স্কুলত 80টা পষ্ট আছিলে ইয়াতে লিখিছে and total 63 no's of 6 month contractual TET ইয়াতে 63 জন সোমালে 80 পষ্টত যোনটো ME স্কুলৰ আছিল ইয়াতে 63 জন 6 মান্থ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰবিলাকে সোমালে ইয়াতে 17 জন 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট ল'লে ডাইৰেক্টলি উইদাউট টেট চ' আপোনালোকে এতিয়া চাওক ইয়াতে কেনেকৈ ইলিগেলভাৱে এপইণ্টমেণ্ট কৰিলে আৰু ইয়াতে কোৱাৰিজ নম্বৰটো চাওক কোৱাৰিজ নম্বৰ 2 নম্বৰটো চাওক ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছিল যে 427 পষ্টত যোনটো SIU এপ্ৰুভেল আছিলে সেই 427 পষ্টটো ক'ত গ'লে ইয়াতে কোনোবা এডভাৰটাইজমেণ্ট দি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল নেকি যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি দিয়া যদি হৈছে তেনেহ'লে এডভাৰটাইজমেণ্ট কপিটো দিব লাগে সেইটো সুধিছিলে চ' সেইটো ৰিপ্লাইটো কি আহিলে no advertisement was published regarding appointment of 427 no's of regular post এতিয়া আপোনালোকে ভাবক আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে এতিয়া ভাবি শুনি চিন্তা কৰক যে উইদাউট নটিফিকেশ্যন উইদাউট এডভাৰটাইজমেণ্ট কেনেকৈ 427 পষ্টত এপইণ্টমেণ্ট কৰিলে সেইটোতে এতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা ইলিগেল হয় এতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা দুৰ্নীতি হ'ল এতিয়া BTRত যিহেতু BJP এণ্ড UPPL এণ্ড SGP যোনটো চৰকাৰ চলি আছে তেখেতসকলে কৈ থাকে ডাইনামিক লিডাৰ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে চ' উইদাউট নটিফিকেশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট স্বচ্ছ বা নিকাভাৱে কোনো ইলিগেল নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দিছে আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতেতো ইলিগেল ওলাই গ'ল এতিয়া এইটো বহুত এটা ডাঙৰ ইছ্যুজ হয় এতিয়া আমাৰ ৰাইজসকল সকলো ইণ্টেলেকচুৱেল ব্যক্তিসকলে এইটো আপোনালোকে এইটো কথাটো উত্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে এটা CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম চৰকাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় CM ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে যে ইয়াতে কেনেকৈ এনেকুৱা কেলেংকাৰীটো হ'ব পাৰিলে এইটো বহুত এটা বিগ ইছ্যুজ হয় এইটো আপোনালোকে এতিয়া চাওক আৰু আপোনালোকে এইটো সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰক সকলো আমাৰ ৰাইজবিলাকে এইটো জানিব পাৰে যে BTR এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেনেকৈ ইলিগেলভাৱে এপইণ্টমেণ্ট দি আছে সেইটো সকলো ব্যক্তিবিলাকে এইটো জানিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ যোনটো কোৱাৰিজ নম্বৰ 3 কোৱাৰিজ নম্বৰ 3, 4, 5 সেইটো খোজা হৈছিল সেইটো দিব নোৱাৰিলে কোৱাৰিজ নম্বৰ 3টো দিব পাৰিছে আৰু 4 আৰু 5 সেইটো দুটা কোৱাৰিজটো আজিলৈকে সেইটো দিব পৰা নাই চ' 30 ডেজৰ যোনটো RTI ৰিপৰ্ট মতে 30 ডেজৰ ভিতৰত RTI ৰিপৰ্টটো দিব লাগে RTI Act 2005 মতে চ' 30 ডেজটো পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে
টোটেল সকলো RTI এর যোনটো কোৱাৰিজ আছিল এইটো দিব পৰা নাই সেইটো বহুত দুখৰ কথা BTR এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কি চলি আছে এনেকুৱা লেহেমিয়া কাম যে চলি আছে সেইটো আমাক BTR গভৰ্ণমেণ্ট অসম গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো চাব লাগে সো ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত কথা কৈছে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যোনটো প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰেছ মিট দিয়া হৈছে ইয়াতে BTRৰ যোনটো ইলিগেল ভাৱে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ল সো ইয়াৰ বিষয়ত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ এই বিষয়ত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু যদি একশ্যন নলয় কোনোও যদি একশ্যন নলয় তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি হাইকোৰ্টৰ কাষ চাপিব বাধ্য হ'ব বুলিও BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সেইটো দাবীটো উত্থাপন কৰে বা ইয়াৰ বিষয়ত কোৱা হয় তাৰপিছত যোনটো SIU পঠোৱা আছিলে 1216 আৰু 667 পোষ্ট যোনটো SIU পঠোৱা আছে প্ৰপ'জাল সেই প্ৰপ'জালত যোনটো SIU যদি আহি যায় বা এপ্ৰুভেল পোৱাৰ পিছত 427ত যেনেকুৱা ইলিগেল কৰিছে আকৌ ইয়াতো যদি ইলিগেল কৰে তেনেহ'লে এইটো ডাইৰেক্টলি কোনো কনচিডাৰ নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি হাইকোৰ্ট কৰা হ'ব আৰু হাইকোৰ্টতো যদি ফলাফল নাপায় তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাষ চাপিব লগা বাধ্য হ'ব বুলিও BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সেইটো দাবীটো উত্থাপন কৰে সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিমান নেকি টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে সকলো কেণ্ডিডেটক স্বচ্ছ আৰু নিকা NCT গাইডলাইন হিচাপত মেৰিট বেচিছত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে সেইটো দাবী জনায় আৰু যেহেতু আমাৰ BTRত সিঙ্গেল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক সোনকালে এইটো হেক কৰিব লাগে বা টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দি সিঙ্গেল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰ প্ৰব্লেমটো হেক কৰিব লাগে বুলিও দাবী জনায় তাৰপিছত ইয়াতে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন আৰু এটা কথা কোৱা হয় যে 2023 ডিচেম্বৰ মাহতে এটা বৃহৎ এটা ডাঙৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব বুলিও ইয়াতে জনোৱা হয় ইয়াত আৰু এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমাৰ BTRত যিমান ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইয়াতে এপছুৰ পৰা লৈ ABMছু বনছু আক্ৰাছু আসু BYSF আসু আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে BTCত সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক ইনভাইটেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তেও তেখেতসকলক ইনভাইট কৰা হৈছে আৰু অফিচিয়েলি এটা ইনভাইটেশ্যন লেটাৰ বা কপিও দিয়া হ'ব অফিচত গৈ সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক সেইটো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই যোনটো ইলিগেল চলি আছে আৰু ছিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰৰ ইছ্যুজটো লৈ মাতিব লাগে বুলি তেখেতসকলে এইটো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলিও সকলো ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনক ৰিকুৱেষ্ট কৰি বা ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হয় সো সেইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে সকলো আজি প্ৰেছ মিটত কি আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত জানিব পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কিবা যদি বুজিব পৰা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ ৰিপ্লাইটো মই দিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিহেতু আমাৰ সকলো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াৰ বিষয়ত জানিব পাৰে আৰু আমাৰ BTRৰ বহুত ইণ্টেলেকচুৱেল ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিবিলাকে ইয়াৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ইয়াৰ বিষয়ত যেহেতু ইলিগেলভাৱে এপইণ্টমেণ্ট দি আছে এই এপইণ্টমেণ্ট ইলিগেলটো বন্ধ হৈ যায় সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে সেইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাম